kawe inshuti inshuti mu byishimo bye ari akabaro kawe buri kubabaye inshuti yawe yishima Jose niko avuga Jose Chameleone wumva amagambo ubibwira n'umwicaranye niba nishyamwe agiye kurebana kade wani abamwicaranye nimubazabizere abenshi turi kumwe n'abayuda ubwo imbabazi turagabana turabazi nuko tutababwira turabazi duhita nabo abandi turaseka ubwo imbabazi turagabana barasaba tukabana nibo babitorye umwumva turabazi nuko tutababwira iyo babaye bakishima bakababaro iyo nizeye dore uko abari mu bibazo akaza kugushaka ngo yanga agashaka asohotse ko mugukiye kwiba bahawe Imana barumve barukara ikibabaje nuko abatugira ibyo atari bakaba babikora ariko nugira ikibazo soye gusa na Yesu bamugurishije 20 y'ifeza duseka nabo presents filime nuko itangiye uri Andrew Stevens Entertainment Production kiriya cyo hejuru sinagisomye niyo mpamvu nasiganwaga n'igisiga n'amazi missionary man missionary dutangira mubonye incamake umugabo yaravuye yinjira mu mujyi umujyi yinjiyemo ntabwo ari uwabo ahubwo yinjiye mu mujyi welcome to town urakaza neza mu mujyi Kabuga yinjiye mu mujyi umujyi asanze ukonje n'abawurimo bitinya niyanga neza umusore yinjiye mu mujyi Kabuga uko yakaje mu mujyi yasanze abari mu mujyi mugenzi amanywa ameze nk'ahari ijoro urakatsindwa neza umujyi umeze nk'ubu nyakariro kabagereho uko yakaje yasanze hari umuntu wapfuye abaturage bari bapfushije umuntu wabo ndetse bari bapfushije umuntu bakunda hano hari umukobwa wari umaze gukurakuramo abakobwa bagenda bakitwa bangavu uko bagapfushije umuntu wabo bari bategereje ninde uri buze kuvuga ijambo mu gihe bari bagiye gushingura abagiye gushingura ni benshi umuntu ni uyoboye igitero sinawe byakurikiyeho hari abari bagiye gushingura barimo bararira amarira ni bwose harimo ba sheriff abakuru b'umujyi bashinzwe umutekano w'umujyi ndavuga abapolisi bo mu cyaro bitwa ba sheriff dinga uko bakabare kwereka bari bagiye gushingura uko bakajya gushingura abantu bategereje n'indi rusengero umurambo urabizi mugenzi muri hisi mu Dolph Lundgren niko film itangiye yakukina ka film kitwa Rocky akukina Joshua Tree akukina Justice John Enos third ni cya gatatu turuwazi yeme ni third Augustin Schellenberg n'abakinnyi Kateri Walker Chrissy ni nindi jino ntabonye neza Andrew Stevens Matthew Stephen Hamilton n'abagenzi be nawe nabonye neza nuko dutangiye umusore ko yakaje guparika batukeneye nindi ujya gusengera umurambo izina rindi tagaragara n'irindi nubwo umusore akinjira mu mujyi bakeneye gusengera umurambo gusa amaze kwegera ntabwo umuntu yari yapfuye mu mujyi Meliod Michael editor yaranonosoye ibyo ndabibonye neza editor Michael Liod Janet Lucas Lola line producer niba director William E. Stanley line producer waba ni ntabwo yari we nibeshye magambo ntabwo agaragara neza mwitonde ariko nanone umusore ko yakinjiye barakwereka ko yakinjiye tekereza umunyedini ujya mu kabari Michael Carl editor Tequila. ndashaka tequila No lime, no salt. Coming right up.
ntushyiremo indimu, ntushyiremo ahubwo ngenda shaka tequila yonyine. Ni inzoga ikomeye cyane irusha na whisky. Tequila ni nko kumva voduka y'abarusi bavuga ko mu icyo kunywa. Iyo agiye kugira icyo kunywa cyangwa gusoma abanza kwambara rinete. Iyo agiye gusoma abanza kwambara rinete. Yasomye ijambo ry'Imana. Tekereza kujya mu kabari ugasaba inzoga ukabanza gusoma ijambo ry'Imana. Imana y'inzoga umugisha ni ibintu bitabaho. Menya rinda yamunaniye mugani wa Timoteyo. Hallelujah. And I never saw anybody drink tequila like that and still read the Bible. Ntabwo nigeze mbona umuntu unywa tequila muri ubwo buryo kandi agasoma Bibiliya. In this town needs. Abantu nkamwe nimba uyu mujyi wacu ukeneye. Umujyi ukeneye abagabo nk'abo gusohoka hanze y'akabari. Hari umuntu barimo gukubita abaturage. Data wa agagata. Fucking money. Amafaranga yacu 2,000 wagahambirwa we. 2,000 shabu mukubita kubwi 2,000. Mugabo aracuma urutirigongo. Baramuca urutirigongo kubera 2,000. Araka. Kumbe pasiteri w'umusinzi. Ndagakubita mu izina rya Yesu. Subira inyuma mwana. Ntabwo bikureba. God damn it, get out of the way, or we're gonna beat you too. Bamunzira cyane tuguhereze ibyawe. Step back. Subira inyuma. Izina rya Yesu. Dayo. Mujugujugu. Maguru. Ndagwaniye mu izina rya Yesu. Pastor. Pastor yagukubitiye umuntu. Bakubita batsinda. Pastor. Aguruka mwana numva gavuga haleluya zarira zaba nyinshi niyo mpamvu dutsinze. Tuzagaruka atasinze. Pastor nibwo akiza kuri moto. Yasanze umujyi umeze nabi. Abantu barakangaranye kubera ibyihebe. Urakoze cyane, thanks a lot. Nitwa Billy, je m'appelle Billy. Ni Igifaransa n'Icyongereza hasi bari. Sorry. Up that way. Yagize abaza. Ni hakurya nugera mu ikoroso kate uko akayoboje ni pastor yatabaje igisore cyitwa Billy. Yewe. Mon chapeau. My cape. Ingofero yanjye. Pastor aratangira nibwo akinjira mu mugira moto. Abasore bari barakangaranye, abasaza barakangaranye, abakecuru n'abana barakangaranye kubera ibisore byabaga mu mujyi. Byicaga bigakubita police tatabara. Yaje asa naje guhindura umujyi. Yerekeye mu mujyi agabo kasaga nawe kamurangiye. Guswa yakaje yaraje gusengera umupfu. Abari barimo gushyingura umupfu nabo batinze kugira ngo bashyingure umupfu. Paka pastor ushengera umupfu hageze. Saho usengera umupfu araje kandi usengera umupfu aziye kuri moto. Ikibazo nuko usengera umupfu yaje yasinze. Abanje kunywa tequila kandi usengera umupfu aje abanze kurwana. Abasengera abapfu bameze hatyo barakatsindwa n'Uwiteka. Abamutegereje harimo ndetse n'umukuru wa polisi. Uyu mugenzo rwose wari umujyi mutoya ku buryo agomba kugira ibyo ahindura. Uko yakaje aje gusengera umupfu n'abapasiteri bakodeshwa mu yindi mijyi bakaza baje gusengera abapfu bakabishyura n'amahoteli. Yaraje araparika azanye n'igikapu aje gusengera umupfu. Bwabugabo mw'amasauti wagira nese karashaje nakana ukuntu utamenye. Uwe nawe ashaje. Ajanye agatera. Bari mu migenzo y'Abahinde, Red Indians n'Abahinde bo muri Amerika. Abasangwa butaka bo muri Amerika barimo barasengera umupfu. Pastor banza kureba nyine umupfu. Niyo mpamvu baca umugani ngo nyine umupfu niwe ufata hanuka. My condolences. Mwihangane mu Kinyarwanda niko bavuga mugira kwihangana. My condolences. Mu Gifaransa bavuga mon condoléance. Barapfunuza Could say a few words ndavuga amagambo make for a dearly departed brother kubw'umuvandimwe wacu wavuyemo from the book of Samuel. Turabikura mu gitabo cyanditse Samuel, from the book of Samuel. Mu gitabo cya Samuel. Yasinze pastor. The Lord brings death
imana izana urupfu makes alive. He brings down to the grave and raises up. inishyira mu kuzimu ariko nishyira mu mva kandi igakurayo. He humbles, he exalts. He raises the poor from the dust. ivana abakeneye mu rupfu mu itaka. He seats them with princes and has them inherit a throne of honor. ivana abana rwose bari baribagiranye ikabicaranya n'ibikomangoma. Amen. Amen. yagiye ahera amen tumucishe muri purgatori. kugucisha abapadiri baravuga ngo iyo wapfuye ngo bashobora kugucisha muri purgatori ngo ukajya guhura na Bikira Mariya. umunsi wapfuye uri umunyabyaha uzamenye ko upfuye uko upfuye ariko upfuye ntuzizere purgatori. ubwo ndabibira ibanga abizera ngo nimupfa bakabacisha muri purgatori ngo muzajya mu ijuru ubimenye. niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwirire n'urubyaro rwanyu azaca waciyeho cyangwa azazashe. ibyo mbabwira ni impamo nimuzizere za purgatori. abarakara namwe mwihangane muzajya kubivuga mu rukiko tujye kuburana. ndababwira ukuri ni uko umunsi wapfuye upfanye ibyaha byawe. abasambanyi murumve ngo harabone ihene zije bagakeka ko ari abakobwa. bari ibibazo babandi bubura uko babonye bagakeka ibyaha byarabokamye inzoga idashobora kuva ku mudomo. purgatori ntuzayizere. umugabo amaze gushengera umupfu ngo imana ngo niyicisha nanone ngo kandi ikakuzamura. imana yaduhaye guhitamo ukiri ku isi ushobora gukora neza cyangwa nabi. padiri yagiye gusengera umuntu yabanje gukubita icupa abanza no gukubita abantu imijugujugu. kivuye gusenga ngo iki hakuntu cyaje gufungira feri mu kabari. yapfuye cyane yarapfuye rwose twaramukundaga. ba nyiri umupfu hakuno kukiriyo pasiteri nawe yaraje pasiteri umusinzi. murakaza neza. You read from the Bible. That was very kind of you. wasomaga bibiliya uri umugabo mwiza rwose. Thanks. murakoze ubuse mwanyeretse imbabazi. mujye muba kuba pasiteri nk'abo bashaka abantu bapfushije ugasanga bagiye kubasaba imbabazi nako kubagira ngo babereke imbabazi. ngwino wereka umuryango wanjye. This is my father, White Deer. uyu ni data yitwa White Deer. And this is my son, uyu ni umuhungu wanjye nawe afite izina rye. daughter, umukobwa wanjye. Kiowa. mudamu yarajya maze yereka umuryango we awereka wa umusomyi w'abapfu nako waje gusengera abapfu. mwihangane. Excuse me. hangane ekesikuze mwa ni igifaransa niyo mpamvu nyinshi zazi kugira ngo mwumve Read neza. from the Bible. wasomye neza bibiri. Very kind of you. uri umugabo mwiza bwose. murakoze wanyeretse imbabazi ze. merci beaucoup. You got a minute? I'd like to introduce you to the family. ufite umunota nkwereka umuryango wanjye ndakwinginze bwose ngwino nkwereke data rwose n'uwigikundira mubona inamatama ntukeke ko guhura ubukara buhoro ni ugusaza. This is my father, uyu ni data White Deer. White Deer niko bamwita nyamweru ntuzi. inyamweru This se. is my son, umuhungu wanjye Junior. bamwita junior. This is my daughter, umukobwa wanjye Kiowa. bamwita Kayowa. rwose turi umuryango wishimye. data we mbega pasiteri kumbe cya pasiteri cyaciye mu nzira namwe mwazibonye zo cyaciyemo. Together? You could say that. wagumana igihe natwe wabivuga ubishatse. I don't see any pictures. uragatangaza ntabwo twakubonye mu mafoto. waje kumusengera mwari muziranye yari umunyamerika urwana neza intambara. sasa umunyamerika yaragiye maze arongora abahinde ni abanyamerika bo babasangwa butaka bakundaga kunenwa gusa ubu ngubu basigaye bumvikana n'abanyamerika ba nyabo. sasa umunyamerika uko yarongoye umudamu we yari umukobwa w'umuhinde. umunyamerika sasa waje gusanga nawe yari umunyamerika. ni amakosa ako kanya hari abandi binjiye. mwihangane. Took a nice bike out there. bita ni wenyine moto tubonye hanze. bite Amerika banyabo. sasa umunyamerika uko yarongoye umudamu we yari umukobwa w'umuhinde. umunyamerika sasa waje gusanga nawe yari umunyamerika. ni amakosa ako kanya hari abandi binjiye. mwihangane. Took a nice bike out there. bita ni wenyine moto tubonye hanze. bite I don't believe we've met. twarahuye. John Reno. nitwa John Reno. Pleasure. ni byiza guhura nawe. You friend of JJ's, are you? uwapfuye JJ yari inshuti yawe.
cyangwa mwari muziranye mwari mufitanye isano hafi cyangwa mwapfuye Maybe. ahari yes I heard about your little adventure in town there. numvise agatangaza wakoze mu mujyi mu gihe wari umaze gusenyera umupfu rwose wari umaze kwishimira ngo uravuga ijambo wasomye muri samweli That's your business. n'ibyahishuwe Anyway, you twite kuri bizinesi kureba ntuzinjira bari ntangare rero iyo winjira umuntu agukubita umutwe acaho said you from up north, is that right? musore muto uturuka mu majyaruguru Boy, he's talking. bose aravugana nawe we Peace, brother. muvandimwe This is a time for mourning, not fighting. this is time for mourning not fighting ikintu igihe cy'ikiriyo ntabwo ari cyo kurwana katsindwe bose nubwo yamamagara ka gihumbi n'abishaka kikivanaho imbunda we mwirwana turi mu kiriyo pasiteri barinda kumushyiramo bose aramuhamagara ntiyumve tonere amaraso winkoraho Ever touch me again. don't ever touch me again ntukongera kunkoraho dore uko byise we uzi ko mugabo ukomeye nanga ufite amafaranga muri uyu mujyi n'abapolisi baraninyorora ntajya mwubaha abakuru Come on, broke up. abakuru muzabo mujye guterekeramo gusa mumeze nka bahajyati I just want to warn you. ndagwa agasopo A lot of bad things happening in this town to people right now. ninongera kubona abantu nkuriya mu mujyi Especially folks who don't mind their own business. bazajya bita kuri bizinesi zabo kandi ikindi niba bazwa n'abasanzwe mu mujyi bajye basubiza You come see me at the dealership. John Remo acaho afite amafaranga ni umukire John Remo uri umujyi arazwi kuko wa mupasiteri yakaje nta muntu n'umwe yitaho igihe cy'ikiriyo arakuniga akakumvisha ko ari igihe cy'ikiriyo byaba ngombwa akagukubita imijugujugu ukababarira abantu urimo kubabaza mu izina rya Yesu ngubu Pastor filime yiswe Missionary Man Well, hi there. What can I get you, mister? Guess I'll settle for a room. Okay, well, let's see. Since we only got a few nuko umusore yakaje yaje hakuno kwa kandi ko kunywa ni pasiteri rwose utije na rutori staying long? How much for a week? Okay. Day and $50 a day ijoro rimwe ni 50 irindi joro ni 50 ni $100 kandi ubwo tukaguha icyumba ndaguha icyumba rwose ntambe bazivamo nta n'inyenzi nta biryamye ndabibamo ikintu ushobora guhura nacyo ni kimwe gusa nibya bindi bita ibiheri kandi ibyo ni ukubyihanganira kirakurya nawe ukakirya iyo ugicakiye ngo ugikubita umudomo if you need anything, just let me know. If you need anything, just let me know. Nugira icyo ukenera kandi uze gutuma mbimenya. Nugira ikibazo ndi umuntu w'Imana rwose. Ibintu byose nabisengera bigacaho. Yego komana, usiramutse yego komana nabyo abisengera se. Byo ntabwo nabisengera ariko nabyacaho nabyo. Yeah, that's him. That motherfucker. Who's he think he's messing with? Akeka ko arimo gukinisha kumbe babandi yaje mu mujyi maze agasuzugura n'ikigabo cyitwa John Remo. Cyaremo ko yakagisuzuguye ni cyanyiri amamodoka gicuruza amamodoka inanga 2200 na $100. Kagura imodoka ni $1,000,000 n'ibihumbi 100 by'amanyarwanda. N'uduhumbi tugwamo. John Remo. Ko yakaje John Remo hakuno arabamusuzuguye kuva yinjira umujyi. Remos Autos. Remo ucuruza amamodoka ye baje kumureba. Boss. He's at the hotel, boss. Ari mu hotel boss. Ari mu hotel. Boss kumbe nguyu hakuno nafite icyamurangaje bari bamurangariye kuri boss nawe afite icyamurangaje. What? Ibintu nimagirirane. Mumubwire. It's kind of hard to tell. Folks down at the funeral said he's pretty harmless. I mean, Boss bisa na uriya muntu nawe wabagira. pretty much keeps to himself. I see. He took us by surprise, boss. It's not gonna happen again. Boss ntabwo bizongera kubona ntabwo azongera kugusuzugura. From now on, Rero naha. it's just going to be business as usual. Bira business nkuko bisanzwe business as usual. Nkuko bisanzwe as usual. The one video As library. usual, boss. Boss turakoze boss. You just keep a goddamn eye on our mystery man.
uyu mugabo gusa tugomba kumugendaho kandi tukamenya uwo ari we. Fucking Bible, Gomez. Pay attention. agenda muri Bibiliya gusa mwitondere, Especially tonight. cyane cyane iri joro. Problem's not with this shipment, and I don't want people thinking I'm starting to lose my grip. ntabwo nshaka ko abantu batangiye gutekereza ko nanjye guhomba icyubahiro cyanjye kubera umuntu umwe ntazi. Huh? muranyumva neza? Yes, sir, boss. yego boss. Good. sawa, umugendeho mpaka iri joro cyane cyane. Over here and ride you like the cowboy I know you are. mwana data we ufite abakoboyi nimukoresha nawe uri umukoboyi rata bose ntabwo tuzambwira biri hakurya. umusore baravuze ngo bamugendeho cyane cyane iri joro. kumva umusore bavuga kugendaho, bamurashekera mu mugongo nkanswa y'ubu ngubu. oh police. musore. That's right. Well, that's real nice. kanagatangaza. Funeral's over. He's dead and buried. wapfuye yapfuye yashyinguwe. So what are you still doing here? uracyakora iki hano? I got my eyes on you. I got my eyes on you. amaso yanjye ari kuri wowe. Stay out of trouble. uve mu byago. stay out of trouble. ntuteze ibyago kandi. ibyago kumbe yabiteje kare. mwana uriya mushyitsi wasangiye umupfu kugira ngo ntabwo yatwizaniye yaraje rwose yaje rwose. kumbe bari hakuno abapfushije. abapfushije barapfushije ariko mugenzi polisi baraje baramubwiye ngo stay out of trouble. ujye kure y'ibyago. You knew something about Reno. Rino njye hari icyo mwumvamo. Rino ashobora kuba ari wagambaniye igihe agapfa nyuma igihe yapfa kubera ko yaranze kuri Rino. Rino nta muntu umuvugaho. Rino nta muntu umuvuga. Rino ni umukire w'icyaro. Musa nibwo arakinjira mu mujyi yasanze umujyi ukonje, umuntu apfa kubera umukire urimo umukire yica uwashatse. Think of the rest of the family now. Mwana wanjye We have to be careful. twirinde Reno can do just about anything he wants to in this town. twiyibagize ibyo Rino ashaka muri uyu mujyi. Drown. ntabwo njye nabyemera. nubwo agakobwa kakiba kangavu karumva ko abantu rwose bangana mu butabera, kumbe hari abagabo basumba abandi. mujya bwenge n'ubimenya. there are those. hari abantu JJ, huh? batekerezaga kuri JJ. sibyo? JJ n'uwapfuye. there are those who are bigger than the others. ngo hari abantu bakomeye kurusha abandi, baruta abandi. Happened to him because of... nubwo umunyabwenge umwe yigeze kuvuga ngo abagabo iteka imbere y'ubutabera bose barangana, yemeje ko hari abagabo basumba abandi mu bukuru ndetse n'ubunini ndetse n'ubushobozi. That person might be on Reno's side. Rino nawe araruta abandi mu bushobozi n'ubunini n'ubugabo. Rino ngo ni ukumuvaho. Rino yishe umuntu ku kibagiye gikombe pasiteri. Pasiteri yako kiriya kizingura. Basi ko yakagiye bari hakuno barimo kumugira basi barashaka kumenya uwo ari we. Gakobwa n'agasore bwaje hakuno mu isoko uko bwakagiye kumbe hari babukurikiranye bunyibunyi mu isoko ry'Abahinde. Bwari byimanye by'Abahinde ndetse n'Abanyamerika babandi bavuye i Burayi. Y'Abahinde nabo Abanyamerika banyabo basangwa butaka. Nitwa Red Indians mu magambo y'Icyongereza. Red Indians se wabwo yari umunyamerika, ubwana bubiri bw'ubu agakobwa n'agahungu. Hanyuma nyina wabwo Red Indian, ubwana buri hakuno n'ibyimanyi. Sasa batangiye kubugendaho kubera se wishwe Reno. Boss Reno menyene wishe se ubwana witwa JJ. Hanyuma ari pasiteri waje aracyari mu mujyi gusa sa nashaka kumenya n'ikijya mbere.
igihe kiragera ubwo inama ikorana ndetse abaturage bose bakajya mu nama. Iyo bagiye mu nama bareba n'icyazamura igiturage cyabo. Bari baje mu nama. Katururi. All right. Welcome, everyone. Murakaza mwese. This tribal council is in session. Nama yabaye. We are finally ready to decide on 2 proposals Turahitamo guhitamo ku bintu. last month. JJ yaduhitishijemo. I wanted to postpone today's meeting. Shaka kujya inama ikomeza. JJ. Kubera JJ wapfuye. I loved him. JJ He was one of the most respected members of this council. n'umwe mu baturage rwose twizeraga batangaga ijambo akavuga ijambo riremereye yewe wagira ngo afitanye isano na Yanga. Bose abantu bavutse ku bwoko bw'Imana barakabaho. Nuko yapfuye. Council carefully studied and weighed JJ yapfuye turaza kumwibuka turafata n'akanya ko kumwibuka ariko nanone twibuke niziye ntekerezo yatugejejeho. Iyi ntekerezo ishobora kutugeza kure on the tribal property. ku muryango ndetse no ku baturage bacu. Construction group. Uburyo bwo kwiyubaka. This proposal will bring many new jobs and much Yaza igitekerezo cyatuma twese tubona akazi turamutse turemye akana gazi ya mikino bakina yitwa kasino. Mikino ya kana gazi yarayitekereje kasino. online gaming alternative proposed by the late JJ. JJ ni wazanye icyo gitekerezo proposed by JJ. This proposal iki gitekerezo Skill jobs and training for our people and takes advantage nicyo azatuma abaturage bacu batera imbere ndetse bagira n'icyo bageraho aspects. mu bitekerezo. I will recommend this proposal, Icyo gitekerezo genda kizamura. and as you all know, Muko mwese mubizi JJ yatekereje neza. You think this? Wapi ntabwo mbyemera. Much money on the table for this tribe to lose. Ntabwo ari uko twakaba dufite amafaranga menshi cyane turimo guhomba. Kubera mwebwe mwakavuga ngo JJ turi. Uwo ni umwe mbahakanye. Gitekereza akoranye nande. Ntabwo byakabaye rwose niba ari ikaritsiye twakoranye ari ikaritsiye kandi ikaritsiye tugomba kumvikana. Abaturage banze kwemera barimo barumvira wa mupfu kandi umupfu uwishe umupfu ari hano. Bamwe baramwemeye abandi baramuhakana. Pasiteri nawe yibereye mu hoteli aho yaraye. Not bad. Ntabwo ari nabi. Uyu ni uwamuraje mu hoteli kwa Myasiro. Myasiro afatanije na Murokore. Murokore yabonye iby'isi binaniranye rero arangije aragenda remare akabari ni Roge. Murokore na Myasiro bafatanije. Just the way you talk and treat people. Byose ndangaruka ko akabaye mvugana n'abantu ngenda nakumubonye mbona rwose igisoro sinzi n'impamvu wayobye uzi ko warizimiye neza uzimirira ute muri Bibiliya kandi nkazimira warazimiye we wibwira ibyo kuzimira reka ninywera icupa ariko Bible ndayikurikiza. Mu Gifaransa bayita reso bibure ko yakagiye ni benshi barimo guhiga uyu musore muri uyu mujyi harimo na sheriff yarambwiye gume kure y'ibyago harabisha umuntu nabo baragira ngo bamukurikirane hafi. Ntabwo ari ibyo gusa ngo cyane ijoro hari n'abaturage basanzwe hari na wa musore yigeze gutabara arimo gukubitwa imigeri. I heard you were still here, man. Bite mwana I'm just thought I'd let you know. mwana kuva munsi nabara bankubitaga imigeri mbyumva mwana barara muri uyu mujyi baruzuye. Work for this guy Reno. Umuto mutubura nawe nukubita ibure mwana reke n'ukuboko nabi duniya nabisi twaramenyereye barankubitaga ngabyumva we bakorera Reno we Reno ninde. Yeah, man. Mwana ndekura These guys, nawe utabibazi na they drowned somebody in the river. Rino bahereza amafaranga bakamukorera bica kubera Rino. Ujye uvuga n'ibiki. You want some coffee? We have to do something about him. Tugomba kugira icyo dukora. That's simple. Umudamu ari hakuno yaraje kurega Rino ko ashobora kuba yamwiciye umugabo. Umudamu ko yakaregeye Rino uko yakaregeye umupolisi. Soka JJ's drowning was no accident. JJ yapfuye atari accident. Umva. We're all going to miss JJ. Twese JJ tuzamukumbura. You know, it's What is- not going to bring him back. Rino ntabwo kumurega byagarura JJ. Cause more problems for you. Come on, Sheriff. Mba sheriff. Now, you be careful. Irinde Stay out of Reno's way. uve mu nzira ya Rino. Because he's a very dangerous man. Rino ko atari umugabo woroshye.
Come back anytime. ubimenye You have a nice day, okay? kandi ugire umunsi mwiza ntuzongere gutekereza ku muntu witwa Rino numutekereza mwana wanjye ushaka kwizanira ibyago ntabwo ari we gusa nanjye ushobora kuzanira ibyago tukazana ibyago twese kandi burya gutahiza ibyago rero kubitashya ubu bitahije ubitashije n'imyaka wumva ugasanga abantu baheze mu bukene mpaka marazote yegeze azatuzanira ibyago nako Rino murabona umusatsi wanjye sekuru wa bwa bwana. Speak my language. If I spoke my language, they would beat me. That's why a lot of people my age can't speak our language anymore. navuzaga ikirimi cyacu amashuri ari bwagitangira muri Amerika bakankubita bamenya ko ndi ubwoko bunaka bakankubita hanyuma niyo mpamvu ubona mwabana mwe mukuze mutazi umuco wanyu ni ukubera ko abanyamerika bakizi naha bankubitaga ni wa muhindi aravuga ko yazize ubwoko bwe mu kwiga mu mashuri ye. All others, carried by the wind musore muto and feared by those below. Now, in our culture, bari hakono umugenzi umusaza arimo arigisha abana amateka musaza afite udutama wagira ni sekuru wa buba udutama twarabyibye. the branches, and the fruit, and the leaves. ibyishimo ni byose gusa icyangombwa nuko yigisha abantu umuco wabo karande uko yigisha abantu umuco karande Four directions. umuco karande arayigisha abana ntabwo akivuga umuco wabo kubera ko ngo barawumbujije gitangira kwiga ngo yaravugaga ikirimi cy'iwabo bakamubabaza abona abanyamerika abanyamerika bitwa Red Indians nabasanga butaka bo muri Amerika nibo banyamerika banyabo bari abanyamerika mandi mubona ngo nabavuye i Burayi baje gufata igihugu hanyuma ubu nasigaye avuga ikirimi cy'icyongereza ikirimi cy'iwabo cyarapfuye. umudage niwe wagiye maze aca umugani umujamani umudage ngo in the English Empire the sun never sets aho ubwami bw'abongereza bwageze ngo izuba ntirirenga rihora ryatse sibyo mpimbye in the English Empire Uncle Jim. nawe uryoherwa n'ikirimi cy'uwo si igitutsi si no kubabeshya ni umudage waciye n'umugani kandi nawe ni umuzungu. Look, uburayi bwose hafi ya bwose bukoresha icyongereza muri iyi minsi had a case of beer. niyo mpamvu baciye n'uwo mugani. It's already asked. umukobwa yaje hakuno atangira kubaza ibya se wapfuye witwa JJ umuntu usa nawe yari ahari sapfa nawe yarabihishe kubera cya kigabo cyitwa Rino. mwana wanjye mboze rwose utazaneza abantu ndabaza abantu mu bandi ni inyamaswa. Who's here for this? You know? cyangwa gupfa bikuze bigoshya abana ntabwo napfa nkuze mwana wanjye. Rino ni umukire Rino afite ibisore mu mujyi ni umujyi w'icyaro gusa umugenzi Rino ashatse niyo bahemuka. Catholic. Can I help you with those candy bars? I heard that you were at the tribal council meeting today. What did the old fools have to say? Anything interesting? Hey, just let him go. wamuretse wenyine. I asked you a question, little. ibisore bya Rino biri hano. Anything interesting? Yeah. Who's above your kindergarten education? kobwa kiri hano nacyo kihagararaho kiriya ibisore bya Rino kugira ngo bive ku muri musaza we. Tell your mother something for me. wa mukobwa we kugira ngo tureke musaza wawe Give me a proposal. nuko hari icyo watwemerera. None of your business. ntabwo mwareba ntabwo bitureba bikesha. How old are you, sweetheart? Mr. Mukundwa, how are you, sweetheart? How are you, sweetheart? Nice. How'd you like to come hang out at the pool with me and the boys? waje kuri pisine tukishimana we You in a nani bikini. hari nkakubona muri bikini ni bwa bundi abakobwa bambara iyo barimo koga mu mazi. After gun. kuki kabwiye agakobwa kagira urupyisu ndavuga gashi nta kigenda. yewe Look, I don't think this is such a good idea. sinyaka ko ari igitekerezo cyiza urimo kubaza akagukobwa. You don't do your fucking job. gikobwa igitekerezo cyiza bikivanaho umwana. Back up, man. subira inyuma mwana subira inyuma. Just keep on riding, mister. This ain't none of your business. araka Everything you do from now on is my business. ibyo mukora muri aka kanya ni ibindeba. Own this town. nimutava muri aba Sheriff included. wowe uyu mujyi ni uwacu mwana witonde araka
pasiteri 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 abakubise ureba uzabihakane mu rukiko pasiteri arakanga pasiteri 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 abakubise ureba uzabihakane mu rukiko pasiteri uretse gukubita wewe pasiteri yo gutabara abana. All right, man. Get out of here. Get out of here, move on. Pastor. Let's go. Pastor! I think so. Are you sure? Meze okay, not cyane. You follow. Kwari na wowe sasa dukurikire. Sebo yifata kana kamaze gukura kari agakobwa karakuze. Pasteri. Pastor juva kubina buba setse rwoza buba buriya n'udutamatwe. Ni ibintu by'ibisaza bikiri bito. Ese urashaje buba? Wapi mwana? Uri umwana se? Wapi mwana? Uri umusore se? Wapi mwana? Tamenyari cyo. Filimi irakomeje. Pasiteri yafashe akakobwa gisaza cyakurikira agakurikira primaire hakuno nawe n'udutamatwe ngaba mu rugo umusore pasiteri kuva yagera mu mujyi yabonye umuryango yabonye inshuti ntabwo yigeze abona inshuti nk'izi. Nobody stands up to Reno. Nta muntu n'umujyi uvuga kuri Reno. Connections in this town. Afite abantu benshi aziranye nabo muri uyu mujyi. You just gotta stand up and fight back. Mugomba guhagarara mukirwanaho. Some folks, it's the only thing they understand. Hari ikintu mugomba kumva. So you travel around on your bike all the time and help people? Igihe cyose muri kuri moto yawe ushaka gufasha abantu. Yeah. Things just happen along the way. Rimwe na rimwe biba ngombwa. Nope. You know, you remind me so much of JJ. He was always helping people out. Yeah. JJ nawe nuko yarateye iteka yahora agafasha abantu. As soon as I'm 18, I'm getting out of here. Kuva nanjye mfite imyaka 18 nzava hano ngende. It's a real shame that in today's day and age we couldn't find the evil that took him. Ibi niko bimeze kuva uriya mugabo Reno yatangira Reno. Before the reservations. Reno yabiru wose. JJ dukeka ko rimwe na rimwe nawe yishe JJ kubera ibintu byuka akomeje kurikiranwa. The white man's evil. Alcohol, drugs and money. Alcohol, drugs and money. Amafaranga, urumogi ndetse n'ibiyobyabwenge Reno umugendaho akakurimbura. And a great son. Reno yasigana ari umuhungu wanjye. Kiowa, honey, why don't you take our guest outside for some fresh air? Wajya hanze ugafata ama fresh air. Hanyuma kaza ama fresh air kona. Jahe agakobwa kasaga nawe kababaye. You? Where's your family? Muryango wabahe? My family, muryango wanje, my friends, and my faith. N'inshuti zanje. Oh, and my bike. Bisa nari moto yanjye. I'm here now. So I guess that makes us family, huh? Gakobwa kasaga nawe katabyumva. Mugenzi umugabo ari hano asa nawe yaje gufasha umuryango. Mu gufasha umuryango. I know what you mean, though. It's like you're searching for something or someone you can never find. Birababaza iyo ushatse umuntu utazigera ubona cyangwa aba utazigera ubona bishwe. But sometimes the answer is closer than you think. Rimwe na rimwe ibisubizo biba hafi yawe kurusha uko wabikekaga. I never knew my father. You know? Sinigeze menya data urabizi. JJ always took care of me like father I never had. JJ yanyitaye nka data nigeze mbona. Napfuye. I just miss him a lot. It's just so unfair. Ntabwo byari bisawa kuri jewe. Gone the next. I just don't understand it. Hari icyo numva. Sometimes things are better left alone and not understood.
hari ibintu bimwe na rimwe n'umuntu arenga bikagenda kubera ko atabyumva. Anyone you want. Umwatari. Ni imana yagwaye impano cyangwa no kugira umupasiteri kubera ko ubyumva ma. Ufite inshuti? Girlfriend. Ikikobwa ziko gitangiye kuzana ibibazo bitabaho. Ese byana byitwa ibyangavu mujye mwitondera ibikobwa nimwe kubwira ngo kiriya gikobwa gitangiye kuba icyangavu. No. Urabizi? JJ always took care of me like father never had. JJ yanyitaye nga tata nigeze mbona. Bose abazi igifaransa musoma amagambo yo hasi nuko uvuga igikobwa kiravuga hasi bikiyandika ikigabo cyavuga hasi bikiyandika umusore yarabonye umuryango. It looks like it. Nuko bimeze. Odere bientôt. No. Urabizi? It's like you're searching for something or someone you can never find. Ushaka umuntu cyangwa ikintu utazigera ubona. I have a few years to figure it all out. Habitwara igihe gito kugira ngo bimenye. The answer is closer than you think. Hari igihe ibibazo ibisubizo biba hafi y'uko utabikekaga. Oh. Okay. Father. Ntabwo nigeze menya data. JJ always took care of me like father never had. JJ yanyitaye nga data nigeze menya. I just miss him a lot. Nibyo bimbabaza ko JJ yapfuye. Just so unfair. Ntabwo byari ukuri. Here one day and then gone the next. I just don't understand it. Hari icyo ntumva? Ikikobwa kimaze gukurakuramo nibyo bikobwa bahita ibyago. Sometimes things are better left alone and not understood. Rimwe na rimwe hari ibintu ubona utumva hanyuma ukabireka bigacaho. You just beat up anyone you want. Ntabwo ari uko byakabaye ku muntu ukunda uguma kuzamo. Do you have a girlfriend? Ufite inshuti? Umukopine? Cyane iki gikobwa ra cyakatsindwa. Wise old man. Ya musaza ni umunyabwenge. Tangira kuyobya igikobwa cyari gitangiye kumbaza amafuti. You want to go say goodnight to him? Ushaka umusezera? All right. Saba d'accord. Kimaso. Iryo joro rimwe barakwereka. Iryo joro rimwe mu mujyi umwe umusore yari yarajemo ariwe pasiteri. Hari abantu bacuruzamo ibiyobyabwenge. Abantu benshi baricana muri uyu mujyi. Bari baje kugura imijyi abandi babigurisha. Ni bande? Bose nabakorera Rino. Abakorana na Rino nibo bambaye ibigofero. Abandi bagomba guturuka ku rundi ruhande. Bamwe batangura umujyi abandi bakaba amafaranga. Inote. Money talks. Amafaranga aravuga umwanda ugacaho. Hola amigos, ¿cómo les va? Mis amigos, Chemia Mexico barachivuga mexicano. Hoy es tu día de suerte. Tenemos excelente mercancía. Americancia. Guga n'abanyamerika ni mu Mexico. Americans bavuga mercancía. Mu Gifaransa bavuga americaine. Bavuga americain. Americancia ni mu Mexico. Amerikanski ni mu Kirusi. Ndimi turazizi ntabwo ari byo twinginga. Bakira wara abandi bahageze. Polisi barimo kugura ibimogi. Wino yaje gushimuta bagura ibimogi n'abafataga amafaranga. Abibira hamwe bose hamwe. Wino kandi arabica akamara. Yaje kwiba. Wino Hurry, let's go! Put it all on the boat, every single one of them. Don't miss anything. That's it. Order fire! God damn it! Muriro bararasanya bagapfa bakarashanye. Hari kimwe cyashoboye gutorokana cyande katrole. Rino niwe wereje ibisore aje kubibura umujya biwe n'amafaranga. Rino uzwi mu mujyi hari cyabacitse cyambaye ikigofero
Where the hell is he? Ari, Lost him. turamubuze. Boss is gonna kick Ubu up. bashaka boss aratwica gusa nituramuka tumubuze nabo bari baje kwiba. Rino n'abakozi bari no kumbuhirukanga gari yatakadari. Ari yeshaka mutamuzana. Get on board. Let's get out of here. Muvayo cha tuvano tugende. Bari baje kwiba. Rino yibye urumogi yiba n'amafaranga. Rino. Batubwa bari baje kwana na bwa buto kumbuka ibigabo byagaciyeho byatwaye akadari kuyu wari waturutse yacitse ku icumu. Katroli. Prime yeskonde missionary man. Umumissioneri. Katroli, yeah. I want to know who the runaway was. Shakumenya ndo wacitse. No Who the wakwarira. hell is he? Ari he. Who else knows about the deal? Twamubuze boss. Got some good news for you. Gusa dufite amakuru meza. Amakuru meza nuko twataraguye umudari wa nyiri kubura. Nyiri kubura umudari wanditse izina rye. Billy. The Yitwa Billy. Indian kid that owes us $2,000. Oh, yeah, Ni Billy. Umunyamexico. Murph, Yeah. I want you to take some guys and find that runaway piece of shit. Shaka kujya mufata abasore mugende mushake nde wahunze. You got it, boss. Waducitse kandi mumwice. Urabifite boss. Turaza kumubona kandi turamwica boss. Boss, Mr. Rino. Pastor hakuno. Mr. Pastor. Pastor. Pastor wagiye mu kabari ko kwa murokora agatsindwa n'uwiteka bose babayobye nta murokora ucuruza akabari nta pastor ujya kukanywamo. Let's do a shot first. Yego komana nakumanje uje gushengera umupfengo komana. Nyakaro nta pastor tugira muze mujya mu kabari. Kumba wari imana y'ibigabo murunguruka. Ndanywe namangurutsa uzabara zanjye kundega mu rusengero. I've had this hotel for 8 years now. Yagiye sari kirenkere. Big city. Vana muri neta baza kureba bamureba bareba hirya bamureba. Just trying to save enough money, find me a good man, and get... Naje navuye mu mujyi nje gushaka udufaranga nimbona amafaranga nzabona umugabo mwiza nimbona umugabo mwiza nzave muri aka kazi kabi. Naho ukora akazi kabari uko bishaka. Ukora akazi kabari uko dushaka abangabo. Go have a drink, have fun. Did I buy you that outfit? Boss Rino. Rino arahigwa. Much. Abaturage bamaze kwanga Rino bamufite ubwoba kubera amafaranga ye. Rino no umukire. Playing here, Chief, the late ball. Boss, Drops your solids. uravuga iki? No more killing. Nakwicana kuyongera kuba kuri I boss. cannot be involved in this anymore. Ntabwo nakongera kuba muri ibi boss Rino. We got to be more careful. Tugomba kwitana kuri rushaho. They're crude. They attract way too much attention. Tension irimo irazamuka mu baturage. Tension babyita tension. Abaturage bari baratega amatwi barumva. Worry about mine, okay? Ntugire ikibazo musore kuri jewe. Some more lines. Yego komana njye narakumvishe waje nagushengesha bambwiye ukuntu washengeye umupfu ndavuga ni kwera usengera abapfu bakajya mu ijuru. Nayo uzansengere. You just put that pretty little app. Umurimo kugenda Rino ari mu kabari. Rino umukozi w'amwamaze kumubwira ngo nakongera kwica abaturage. Ibintu birimo biratuma ibintu bizamuka. Rino isaha yose arashaka kumenyekana. Rino namenyekana. Rino aramutse amenyekanye. Rino amenyekanye byaba bibi cyane kuko Pastor aramwitambitse ukarara n'abaha. Ndabakubise mu izina rya Yesu. If I don't deliver this casino to the boys up north on a silver platter, they're going to be pissed off. Ntabwo natanga kasino yanjye kubera ko ndimo guhunga umuntu ntazi waje yinje mu mujyi ngo arimo aratuma abaturage batanga amatwi. Yeah, I thought we had the council with us on that thing. Namagaritse.
ibyo ni kubikeka No deal should have been ours. abaturage benshi barimo baramwumvira kandi bamwumviye baramenya kuri mubi. Did you not tell me if I got JT out of the way, the tribal council will be forced to give us the project? Isn't that what you told me? Yeah, that's what I said, all right? I hear umuryango uraceka ko aricyo hazatuma rero turamutse turwanyeho nibyo nanjye navugaga nituramuka turwanyeho ngo tume abaturage batamenya ko turi babitumira bibi. That's what I'm talking about, your methods, man. nibyo navugaga mwana They're effective. biratubana bibi. Side pocket. ihunga ariko jye simpunga. I wasn't sure if you'd make it in. pasiteri bambwiye n'ukuntu wakubise abantu mu kabari ngo kandi nawe wari wanyoye ariko ntacyo mu izina rya yesu nanyoye mu izina rya yesu. Oh, good. Perfect timing. Hi, Dad. So today we have a very special guest. uyu munsi dufite umushyitsi w'agatangaza. So I want you to say a very friendly hello to our family friends. mumushimire. All right. bite And what this is? muzi iki cyari cyo bibiliya bible I need these. nibyanditswe hanyuma iyo ngiye gusoma bibiliya mbaza kwambara rinete ntabwo wasinzatse. data Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. nyereka inzira zawe nyagasani nyereka aho Turn uca. to my youth fata ukuboko and my rebellious ways. Good. undinde mu nzira z'abanzi unjyane mu bwatsi bw'ishyanga ridatoshye cyane. Sinners in his ways. hanyuma imana itwereka inzira zayo Guides the humble. And ndetse igatwara abitunze ndetse n'abacishije bugufi ikabazamura bakicara n'ibikomangoma. You see, the Bible, it's murabona bibiliya like a guidebook. ni nk'igitabo kituyobora. It says, lead a good, honest life. nitwereka igihe twabamo. mama muzakona murebe rwose twari tugisoma bibiliya muzakona murebe. kumbe ijoro ryakeye mwibuke neza wa mugabo rino barimo kurasana abari bazanye ibiyobyabwenge. umwe mu basore bari barashwe maze akabacika bajyanye umudari we ni agasore k'akanyamexican yigeze gutabara umunsi umwe barimo kugakubitana none akinjira mu mujyi. ni nako gasore yongeye guhura nako bakarashe amaboko kacuruzaga urumogi. tubwire ninde wabibyo ninde wakurashe byagenze bite. batwibye urumogi barandasa abandashe baragatsindwa ni nabo batwibye urumogi reno karamuvuga. Let's go, kids. mwinjire bana batoya mwinjire rwose ibyo mbona inangaha nyakarira agatsindwa n'uwiteka twigire ku kirenge tujye ku muyumba muzehe afite itama muzehe jire. The river. Just hoping I can make a score, you know? But I didn't know Reno was gonna be there. ntabwo nari nzi ko ari nari bariyo. Sure shit didn't know he was gonna be killing everybody. ntabwo nari nzi ko ari nari bwitse buri muntu wese wari uriyo. Rino yaje arabica. I didn't know Reno will kill everybody. Rino yaje arabarasa nanjye bandashe ukuboko mukofe wanjye mudari wanjye. mana we Rino araza kumvumbura none ndi umupfu. kumva uko Rino mbo yakavuze ngo araza kumuvumbura. Rino ibisore bye byari byije umujyi bizira muri James imodoka zihenze cyane muri Amerika. ni zimwe mu modoka z'ubwoko butatu muri Amerika bita the big 3. goma hano wowe na mimi ndaje useguse ntuva buri. araka bagabo bariya umva amagambo uriya icyazanye inda cyasunitse akabuno. icyajyanye akabuno cyazanye inda niyo cyazanye amagambo menshi cyagomba kuvugana n'uyu. Business, mister. umva mister icyazanye ni business. We don't want any trouble from you. nta bibazo dushaka kuva kuri wowe. We're looking for an Indian. turashaka umuhinde He was shot and yitwa Billy. we heard he was around here somewhere. twumvise yarashwe tuzi ko neza ko ari hano hafi aho. dore kagagi gatera ari hano We need to find him. turashaka kumubona. dore gatera mama shenge afite agasura. Call the sheriff. He used the phone inside. mwamagaye sheriff agakoresha amatelefoni n'iki byose mugana. data we arabasuzugura. gatera araseka. Mister, umva mister you know that. arabizi. No, it's our problem and we're going to deal with it ourselves.
hari ikibazo kandi ushaka kwikorera dore akadama amashenyi cyazanye ibondo cyajyanye akabuno. Can't help you boys. Ntabwo nabafasha basore basuzugura. Looks like we might have ourselves a little problem here now. Uyu mugabo asa n'afite ikibazo ahubwo tugomba gukemura. Baramusuzugura. It was the kids that told us where the Bleeding Indian was by the old campground. You should have seen those little ones shitting themselves. Mwana basore banjye bashobora gushaka uwo bonera ku giti cyabo. Baramusuzugura. Yegeze hafi akabondo. A job to do. Inshingano zacu. Nobody better stand in my way. Nta muntu n'umwe uhagarara mu nzira zanjye. You better back the fuck off and move on. Ba mu nzira dukomeze. Aramusuzugura. Nawe arabareba. Baramusuzugura. Do now, preacher man. Uravuga iki pastor? Well, I'm going to ask you Icyo mbasaba ni kimwe. to beg the good Lord's forgiveness. Gusaba Imana imbabazi. Arabasuzugura. Bamusuzuguye. Before I take this knee Mbere yuko njyana ivi ryanjye. and break that nose. Nkavuna iryo zuru ryawe. Arabasuzugura. Bamusuzuguye. And you know what? Urabizi kandi arabasuzugura. What? Iki baramusuzugura. There ain't nothing you can do about it. Nta n'icyo mwabikoraho nzamuha iryo ryanjye. Arabasuzugura. Baraseka. Baramusuzugura. Titoto! Namara! Baraka! Zana gatoya zana nini? Zana gatoya zana nini? Ndemeje wa gatoya. Arabasuzugura. Arabahereza. Well, that's one way of using it. Nibyo nabwiraga arabasuzugura. Cyaba data natwe turemeye we muhagatuye kuva yemeye twebwe tsana. Arabasuzugura. Arabasuzugura. All right, drop your pants. Muvane mpantaro cyedata ko nta karuso nambaye muvane mpantaro. Arabasuzugura. Muvane mpantaro cyedata we. Mwese kandi cyedata we. Ko nta karuso nambaye muvane mpantaro. Arabasuzugura. Muvane kandi mugende barasuzugurwa. Arabasuzugura. Cyedata we umuntu udafite ipantaro. Yo kiriya ko cyakuze cyane ko mana mbonye urugabo rwakuze hano. Dufite uruda. Bose bavanye n'ibipantaro namiki arabasuzugura bavana musuzugura bajyana n'umusuzugura hayiga data arabasuzugura pastor wanyoye inzoga aragatsindwa n'uwiteka arabasuzugura. Don't worry. Not even Reno knows of this place. Our ancestors always spoke of a man that would come from the north, followed by the evil. Take care, my friend. Bamwitaye ndetse batangira kumwita inshuti. Umuryango washobora kuba yatabari nanga barakwereka ibyishimo bwose. No matter what. Kabone uko byamera kose. Umwana mu gikobwa hakundi ibikobwa bikuze kuzamo biragatsindwa. Umusore yashoboye kuba yabafana aho ngaho. Hanyuma araza kurwana intambara ku giti cye. Ibigabo yari yamaze gusuzugura ndakubwiza ukuri. Bikorera wa mugabo witwa Rino. Rino ngaha nta muntu tamuzi. Rino ashobora gukora ibishoboka. Akariba ko yarwanya umurwanya. Yemwe abaturage tekereza kubwira ibigabo by'ikiyebe ngo nimuvane amapantaro bikayakuramo. Harimo ikigabo kimwe. Ntabwo cyari cyambaye Kana kagakobwa gakuze mukara kibonye kavuga kiri ikigabo cyarakuze rwose cyari gifite inda nini. Kitambaye none film irakomeje. Out there right now and deal with Reno yourself. Uraza kudufasha mu rukiko uzashinze rimo ko yagushikya kurashe. Nzabikora. Ariko otherwise I'm dead now, right? Ndamutse muvuze uriya mugabo mu rukiko ndi umupfu. I'm a dead man. Wabasuzuguye. Uko yakabasuzuguye. Nawe warabasuzugura. The movie is on. Filime yachakomeza Katorori. Battery here at 61. Sending it back up. Witness reports that Reno's men were seen leaving the area, so keep an eye out. Aro muratwumva over abasore ba Reno bagiye benshi babonye ngo bambaye rwose ariko harimo kimwe rwose cyari cyambaye nabi kiragatsindwa no ine akare Imana yazindutse. Izo zari imana za kera za ryangombe mu Rwanda ubu dusigaye dufite imana imwe mu ijuru. Sheriff aho yarahagaze
Sheriff Reno called. Billy was shot last night. bimuze ibyo yakoze ijoro ryakeye Have to go and arrest him. ugomba kujya kumufata Billy saw Reno commit murder. Rimo ni umwicanyi wagiye ukamufata ukamutera amapingu kumbe Rimo boss urabizi ababosi babyita amazina menshi ababosi babyita amazina menshi ubu bosi bashaka bamwita byinyo umukuru umunyabyifuzo ababosi babita amazina dore umunyabyifuzo wifuza agasenda we kabaga imfisi Rimo You got a van full of sick. byinyo What do you want, Reno? urashaka ikirimo Reno Since you asked so kindly. Well, my men are thinking about filing assault charges against this one here for beating the shit out of them. abasore banjye bambwiraga iby'umumotari ngo yaje inanga yazanye moto ariko ngo yazanye moto bamenya ko ibibazo bize bishiye kuri moto nashaka kubabaza Self defense. That's the Lord. abasore banjye ko abarwanyije nirwanagaho You and me. Let's say we go have a drink at my bar and talk things over. wowe nanjye waretse tukajya mu kabari tugasangira ibintu bikarangira Good. ko n'abashinzwe umutekano bashaka ibintu birangizwa n'abantu bavi byiza Relax. akabari bagiye kunyweramo ni akamurokore nta pasiteri nta murokore pasiteri zibwa mujyanye kwa murokore cya murokore kiramuburanira tu Yesu ashimwe mwene dafata mitsingi Haleluya mwene da nizituruka hejuru ahari ahirengeye cyane pasiteri yabaje takira agomba gusunika Here it is. turi hano I don't give a fuck where you came from. I damn sure don't give a fuck why you're here. aho uturuka ndetse n'icyakuzanye n'ikikora hari uguhitamo kubiri icyambere hari ibigomba kurangira icya kabiri Walk out of this bar alive, get on your iron horse and ride out of town. wafashe moto yawe uzawerekera mu You gihe stay going. umva Third option, and for my money, the most interesting, is you could come to work for me. abasore banjye barambwira ko indwanya hatari ndetse nagira ngo ushobore kuba wakora nanjye urabivuga iki Gomez ni umwe mu basore be yitwa Gomez Might even help my reputation. bambwiye ko ufite rwose amateka adahambaye ibisore byanjye ngo biza kurwanya byose bigashirirayo ubu nsigara inyuma bodyguard bakeyi akira mwongere mu izina rya Yesu ariko amurokore ni pasiteri As bad as those can be bad, no matter who works for you. Second, I don't like people that take advantage of others for power and money. nanga abantu bibuka abandi ariko bamaze kugera mu byago icya kabiri nanga abantu bibuka bagenzi babo kubera ko barusha imbaraga nawe ndakwanga Reno asukayo nzagukubita mu izina rya Yesu Thanks for the drink. urakoze no kungurira inzoga n'inzoga n'iki kiguzi arakiyama mu izina rya Yesu ndakwiyamye katsemba mumufate sha kumufata bose muze uwari umufate mutebe mazara we ndabarasa mu izina rya Yesu urakatsindwa mu izina rya Yesu haleluya inzoga arazimara wakinara Yesu Reno niko kabara arimo boss shaka umusebye mujye kundaga haleluya yaranga bisa televiziyo y'abana data we ke data we Reckoning is at hand. wait mureko uwo muntu w'Imana agende Damn it! Nobody walks out on me! nta nubwo ujya ncika hagarara That's enough. birahagije Just put your weapon. umupolisi muramurasa ndabarasa murakatsindwa uriya ni umuntu w'Imana nta mbunda afite mufite imbunda sherifu niwe ubaje kuturasa ikimenyetso kiri ko mfasha abafata imbunda mfasha abafite imbunda udafite imbunda simufate nimuvuga imbunda iri hehe hayiga data ke data we bose natwe turemeye Go find little Indian boy to scalp. Back in the bar. umupolisi aratwemeje twemere policeman nzabarasa mu izina rya Yesu haleluya niyo mpamvu muri Bibiliya handitse neza ngo Damn, that was stupid. Now Reno's got me in his sights too. ntabwo ari kuriya byakabaye Reno ntabwo ari kuriya You mukambugije mission witness before Reno does.
ndifuza bibaye ngombwa ujye kurwanya rino uzamenyesha. All right, Sheriff. Nciyeho mu izina rya Yesu Sherifu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo hari abazaza bavuge ngo twatabaraga mu izina ryawe nawe ngo abihakane. Ni abapasiteri banywa inzoga, ni abapasiteri bakoresha izina rye mu mafuti, yarica abantu mu mafuti akavuga mu izina rya Yesu ndabakubisa, akabatera imijugujugu, akagukura iryinyo mu izina rya Yesu, abo Yesu azabihakana. Bamwe ngo twakoraga ibitangaza, twakuraga abantu amenyo mu izina ryawe, ati ntabwo nari imbaze kuko sinigeze mbemerera gukura amenyo mu izina ryanjye. Hari uwaje mu imbunda. Pastor twarakwemeye cyane, wararwanaga rwose urarwana ntibarwane, ngiye nguhaye imbunda kamesa. Kwa General Yesu ndagwana amasasu yawe mu izina rya Yesu. Pastor nk'uyu n'umuntu w'Imana nk'uyu ku munsi w'imperuka ntabwo bazamenywa. Niyo mpamvu ugomba kwitonda. Nawe nujya gukora amakosa mu izina rya Yesu uzajya utekereza urutwa nanjye ubwira Hajati ngo Hajati rokoka uhindure imiyoborere yawe, imiyobokere yawe. Hajati yarayobye. Ni Hajati umwe. They're driven back. They shall fall and perish at thy presence. Soma ijambo ry'Imana kandi uriyamaze kumuha imbunda. Azakugeza mu abanzi bawe. Bibiliya bayisoma amacuri. Niko ijambo ry'Imana rivuga reka mu imbunda n'ibikoresho. Pastor. Missionary Man. Niyo filime turora. Can you hear me? You make my call for me? Yeah, I did, boss. They'll be here tonight. Good. Nabikoze boss wabahamagaye abamotari ye cyane nabikoze boss abamotari baragera muri iri joro. Kumbe boss yabonaga abasore baraniwe ahita mugomagara abamotari ni bandahamagaye. Nabagombaga kwagera ijoro rimwe. Motorists. Abamotari komanda boss ko yanagaye ni hano noneho. Ayimara kwirukana cyane. Boss. Abamotari iryo joro rimwe. Baturutse Sonatube berekeye icyaro Nyakariro. Berekeye icyaro Nyakariro nacyo kiri mu mujyi wa Kigali. Yabadata we baje we abamotari bakwibye barakatsindwa. Bare moto mujya mubakuri bya bimoto mwita ngo nimbe ibimoto bifatanyije amapine yombi. Dore moto zitandukanye amapine zisumba amavatiri. Mugende bana ba mugende bana ba. Dore moto mama mugabo aratambuka ikabona kugenda. Motorists. Abamotari babafungurira amarembo. Murakaza neza mu marembo Nyakariro. Turabaha imiriro. Katroli. Thanks for coming, partner. Kaza neza mu nshuti yanjye. Mwunganizi. Thanks for coming, my partner. Mwunganizi urakaza neza. So you still got the twins with you, and they are still writing their own material. Narimbize kubwo muje mu mujyi mugiye kumfasha igisore cyaje nacyo ni kimotari gitwara moto gifiteho n'ibikapu. Everything going smooth up north? Ibintu byose biragenda neza mu majyaruguru. You know, usual killings, fucking. Urabizi? Hard partying. Nuko byari bimeze ngo njye tugomba kuganira. Every time. Igihe cyose. Every time. Motari agomba kujya kuganira na boss. Motari mukuru agomba kuganira na boss. Boss afite abakozi be. Umumotari nabazanye n'abakozi be dore abamotari mama shenje ko bamaye dutambaro mu mutwe imikara. Udutambaro mu mitwe imikara. Ibintu mu mitwe imikara. Imikara ibintu mu mitwe. Ibintu mu mitwe imikara. Imikara ibintu mu mitwe. Ibintu mu mitwe imikara. Imikara ibintu mu mitwe. Ibintu mu mitwe boss. Kumbe boss yobora umujyi wa Nuza. Gomba kuganira na boss mugenzi uzanya abamotari. Wena tuganire twenyine nta mu boss ugomba kwivanga n'umukozi avuze ingingo isumba izindi. My problem is I got a witness. Ikibazo cyanje mfite umuntu ushinja. The local Indian boy named Billy when he saw one of my drug raids go down. Yitwa Billy nagiye kwibura umujyi rwanjye ndasaba abantu Billy arambona Billy namubuze. This one got ugly. Niwo muntu ngira ngo mfasheho. Somebody shot one of my men, all hell broke loose and everybody died.
abantu benshi barapfuye Billy yararebaga namurashe mu rutugu wakoze amakosa Dealers wasn't part of the plan. ibipangu suko yari imeze They're gonna want payback, and these Mexicans don't fuck around. urabizi ko abanyamexico batajya bakina these Mexicans they never fuck around. What are you thinking? watekerezaga iki umunsi wica abantu ukabibwa n'urumogi rwabo ukarasa ku gasore ntukarangize abana bavandimwe ku rumogi bagiye kure bombi niyo mpamvu nazanye abasore banjye b'abanyamotari Drugs. Yeah, sure. urumogi warufite n'amafaranga wabibye ndatu cyane umva A pin on the Indian kid. ako gasore kagahinde kitwa Bill uragafite So make sure the sheriff finds him that way. kari mu mujyi tugomba kukabona Shit on him. Damn good idea. ni igitekerezo cyiza kugomba kukabona. You think so, Reno? Yep. nuko bikekunda cyane. I don't know, because you still seem nervous. uracyafite ubwoba Then you're not telling me? hari ikintu utambwira. A couple days ago, iminsi mike yahise a boy comes riding into town on a strange-looking bike. hari ikindi gisore cyinjiye muri uyu mujyi gifite urumoto rubi cyane Shooting up my bar. nacyo kingendaho uzi ko udutafari kendaga kudutwika di ubwo mfite abanzi babiri Tall, rough-looking. si uwo narashe ukuboko si n'icyo kimotari Sure. mfashe Here's a weird thing. nange umuvandimwe Carries a Bible. ubu duhanganye n'icyo cyane cy'abahinde twarashe ukuboko na bene b'abanyamexico duhanganye n'uwo mumotari Bible? gisoma bibiliya How do you know it wasn't just a big book? cyarapfuye ariko For sure. oya Don't even tell me. ni Read from kizima niba ukeka ko nakishe kiri nanga nanjye kirampiga tall guy, blonde hair, uravuga iki old hog. Yeah. kiri naho Yeah, that's him exactly. niwe neza neza that's him exactly niwe nyawe wanye neza neza Possible. I knew a guy like that once, but that guy's dead. impossible that guy is dead uwo musore ni umupfu ntibishoboka eh Fucked up because he's alive. if you fucked up because he's alive wakoze amakosa kuko ni muzima arina uravuga iki muvandi cedata we ayiga data ni muzima cedata we See, Reno, the only one that's fucking up around here is you. Rino ni wowe ukora amakosa none ubu ngubu naye mu motari ntarinzi Rino Murder witness running around free. wa muswa ujya kumigisha abantu babiri ujya kumigisha agasore barashe mu rutugu wingora muvandi wingora gutyo muvandi nanjye narakasiriwe muvandi utuma nawe nkukasiza muvandi wo kutankasiza tubanze dukasize sawa muvandi nta mubyeyi urutundi tubanze tubakasize tubone kwikasiza ariko nimba kasiza nari nagukasiza nunkasiza nanjye nagukasiza nta mikasiri rutindi fungura urugi ndarufungura ndarufungura ndarufunga uyu motari mwese nimuze tugende murakaba agatambaro n'imikara ibitambaro imikara n'ibitambaro n'imikara abaje bikore bari bikore ibitambaro n'imikara none umuvandimwe kuri wanjye arana yoga hambirwa bajye gushaka pasiteri na bibiliya na pasiteri na bibiliya ndabarasa mu izina rya Yesu ndabarasa ibirenge kwa General Yesu haleluya I wonder if my kids are okay. They're in good hands. bari mu maboko mazima You remind me of their father. If I see their faces, umunyamana banje masura remember him. nabibuka nkibuka se wabo They miss him. iyo nibutse se wabo nibuka umugabo w'intwari wari ukomeye cyane rwose nawe nakubona nkibuka se w'abana ubwo saze kuvuga iki rwose se nka se w'abana ni umugabo nka se w'abana Maybe something good will come out of what I have to do here. hari ikiza kirive muri ibyo nyuma yo gutekereza abantu ugatekereza se wabo nanjye ukambonamo Please don't go. ndakunyuza wigenda please don't go ndakunyuza wigenda abana bakeneye umurinzi yarapfuye arese wabo kuba se wabo yarapfuye ubundi nk'uko umuntu yagwaye nk'uko rwose gapfa baragushumbusha bakaguha amatotoro ushobora kuba amatotoro amatotoro ni umwanda w'inkoko
Kananga yobiye kuri moto y'abandi ko yakayoboye kuri moto. He must be Billy. Kigomba kuba ari cyo kigoryi Billy bambwiye. He must be Billy. On my bike. Ko ari kuri moto yanjye. Fuck are you? Uri cyande we? My name's Joff. Yitwa Joff. That's a funny name. Ukuntu mwambaye nabi Joff. There's a funny story that goes with that. Ni inkuru itangaje. My mother and father, they were really bad drunks. Data na mama barabasinzi bambyaye nanjye bambyaye ndo umusinzi wikubye kabiri. Ndabona uri umusinzi nkanjye. Short. She's at the hospital on a table, legs up in the stirrups, and I come popping out. The nurse turns to her and says, "What do you want to name him?" She meant to say Jeff, but she was just so drunk and beaten. You know, the old man busted her jaw, and it came out Joff. And then she died a few minutes later. So I guess you could say I came into this world a little fucked up, huh? Bino soko byazamye sibwo Billy batangiye kumubwira na Billy ni wawundi warashika mu kuboko na Rima. Rino umuvandimwe w'iki? Fata kano kamagi mwana bazuka suke turavuga tuzabyumva kimwe. Byo ni ingumi. Kira amaraso. Bera urumogi. This is about the other night, please, man. Ibi ntabwo ari kubyakabaye mwana Jeff. I won't tell nobody, please. Ndakwinginze wimbabaza. Shiramo ku mutwe we. You red-skinned fucks will never learn. Banyamexico muri abasiko ntabwo mujya mwiga. Niyo mpamvu ngurashe mu mutwe. Bero warebaga. Fatira urumogi baze kuvuga ngo wirashe. Ni wamurashe. Wabibonaga baraje baro. Tall guy, blonde. Gisoro kirekire. Reads the Bible. Cy'umusatsi w'umweru kijya gisoma Bibiliya. Ibyo ni iringumi niwe cyo dushaka. Bas. Tangiye gushimuta abantu bazo wa musore. Katroli. Not a whore. That's what they all say. I'm gonna die. I'm not a whore. Hey, what's going on? Pastor ashakwa nabi cyane. Mumotari niwe mushaka. Pastor ari Katroli. Tumera abapolisi bavumbuye ko abaturage barimo kurengana. Basa ari babiri. Uko bakaje ibigabo ni byinshi kandi bifite n'imbunda. Sibwo bihaye ngo ni intwari. Ujya kushira amazi igitutu, igitutu serge namwe. Kushira amazi abakozi ba boss bavayo. Babadata. Bandi bakozi ba boss bavayo. Babadata. Bandi bakozi ba boss. Babadata. Abandi bakozi ba boss. Chedata we. Abandi bakozi ba boss. Nabo kominari mwe. Kominari zirashimutwa. Did you say something? Hari icyo uvuze? Kachundi no bamurasa munezamo. Yebe bidatinya abapolisi. Biragatsindwa. Biba ari ibyihibi. Kuko abapolisi urashe mwene wabo. Jya umenya ko igitero kije. Ibyo bidatinya abapolisi rero birakatsindwa. Ntabwo bitinya ibitero bya polisi. Ni za paratoni zigutera. Baraka. Baje bategereje umumotari gusa. Mugi wose bategereje umumotari.
bambwiye ko muri uyu mujyi harimo umumotari nshaka kubona umumotari kandi bambwiye ko ari umupasiteri ngo yaje hakuno hari rizeye naryo irashengerera ibya kera. Kyla! Come back here! Come back! Garuka hano cyane ngiye gufasha ni umumotari. Karaka ni benshi bari bategereje muri uyu mujyi bategereje umumotari bategereje ni na pasiteri katore pasiteri ndigi kapu kuri moto badategereje baraka umusore umuntu washoboraga kuba yamufasha n'umwe gusa ni sherifu w'umujyi umupolisi polisi wo mu cyaro. Bapfuye bagenzi banjye babiri bapfuye nawe simwemerera kujya shamusore. Ababishura bazi ntabwo ari jyewe niba mva ko hantunga imbundu y'intunge mu mugongo ngiyeyo kuva ugiyeyo nanjye hari uguhitamo njya nemera jyayo umukurikire. Baraka abantu babiri gusa bateye ibyero byaje byuzuye kuri moto ntabwo ari ibyo byero gusa ahubwo bateye n'ibisore bya rero ngo uyu hakuno n'ibisore bye wa mumotari aje mu mujyi bose. Thank you, Dan. Meze bite? Tampon back in and go let him know. Gira abamotari bamutegereze ntihabye uruva aho ari bakamubonye bose nanjye nshizemo abamotari ngabo dore ijisho mamashe wajya n'imibwete ibigabo biruze ni nk'imbwa ziri mu igobe. He's coming. When araje He's coming. araje kikirwa igituna araje afite urwana muramubwira urwana rurerure arakorora mbone bangwa n'urumogi Over there. mwana guriya hakurya acha You go that way. wowe hakurya Go that way. wowe hakurya abamotari baratangira baca bamubwiwe n'urwana rumwe. Not even God himself can save the holding end of this piece of shit town from me. Imana ubwayo nta n'ubwana bari umuswa. Burn this fucking place to the ground. I'm going to burn this fucking place to the ground. Ndatwikuye umujyi mpaka ujya hasi. Kigira ubwoba kandi mva kuntu gihumeka. Pastor. Ba pastor mu cyongereza bita ba pastor. Dore pastor. Ndabarasa mu izina rya Yesu. Dore mitambukire ya pastor. Niwamenye niba ari umusaza niba akiri umusore ni neza na buba nitaya buba. Sibye ko cyari kirekire. Ni igisare kurusha rwa buba. Rwaheze hasi. Nitama gusa ribaranga. Ndamurasa. Abanyarumogi. Babwirwa no gukurura koka amasaha yose. Dore iminwa kubona isunikana. Kigoryi ni babara gikoze cy'icyavuye cyo kuvuza n'uruyara badatabuye amaso arahumye we. Muze. Ni babara gikoze n'icyo mbonye kijyayo. Ndamuhaye mu izina rya Yesu. Oh!
urakijanye rwose zamura umuntu jina la Yesu. Ngumi nakubita muzee ata bagita bonnet iki kimbere cy'imodoka bagita bonnet kapo y'imodoka kindi nacyo kiraza nawe ndamukubita mu izina rya Yesu. Bana yanga komeza umusatsi w'umweru bazi ko tubwisha ibingumi cyica mwe ni wabo ndakongera n'igunguru gahambiriwe kuboja agomba kubita ni muzima ndabarasasha the battle is on. Nambara yakomeje gikoresho patra nawe fata missionary man Dora Franny Green ni mazina ye Katrori. Kill this fucking guy. Go. Toyerashikisha. Wacha. Undi mukozi nyuma. Kikigorgira. Kindi kigorgira ko kigiye. Utayerashwa kigorgira nawe cyo. Kindi kigorgira gica. Atirawo yaba data we data we ndako ko tinyuna nekanye nawe choka aravurura bakoze ko bashizira ubajya kuregera boss kumbe hari ibindi bigoryi byasigaranye na wabo utari umumotari umumotari n'umuvandimwe bose kandi agomba kubarangiza n'umujyi nciyeho naciyeho ndamwumvise we policeman on duty yaraje gufatanya n'umusore mukuru natekereza kuva kare gushaka ubufasha ubufasha reka mbuguhe policeman yahisemo gukoresha ukuri akoze iyi nzoga ni inyungu ntibavuga ko umupolisi anywa inzoga ndayiretse yahisemo gufasha umusore amufashije umusore mukuri yari pasiteri uri mukuri yahisemo kumufasha barebe ko barwanya ikibi bakivane mu mujyi pasiteri we mu gihe wari uzemo base ikibi shyiramo wongeramo bose bapfuye
bose bapfuye. Not dead. Bose bapfuye. Seramoro. Bose Seramoro. Wiki. Bose Seramoro bose. Seramoro. Bose yaguye mu kantu. I said don't move. Navle unuva uri. Tazambekera ngo nurwanye nuko nanyoye inzoga. Chawe. Allez. Allez, c'est faisons. Ni différence, allez, c'est faisons. Allez, c'est faisons. Yeah. Oh, dead. What's my foot? C'est la mort. Dead to me. Not dead. What's my foot? C'est la mort. C'est la mort. C'è data, way. The battle, the fighter. Water! When you have the fighters, put them back. One over there. One over coming. Never come here. Never come here. Shiramanesa Ramutunga Kedata Aigadata Yerabadata we Arabngitondera Neba murashamu Ndakurasa nitonze mu izina rya Yesu. Bishoboka Can't be you. Ntabwo bishoboka ko ari wowe. It's me. It's me. Nachanga kubariwa. It can't be you. It's me. Ni jewe. Muratayitonza mu izina rya Yesu. Can't be you. Nachanga kubariwa. Derivurwa ku modoka. It's me. Ni jewe. Kwa jina la Yesu. It's possible. Bishoboka. Can't be you. Bishoboka. No. Nataka derivurwa. It's me. Ni jewe. It's me. It's possible. Bishoboka. Can't be you. Simu. It's me. Ni jewe. Ba pastor baragwira. Uwe. Ba pastor ndakurasa neza mu izina rya Yesu. It's possible. Bishoboka. Can't be you. Nashoka kuba ari wowe. Derivurwa. It's me. Ni jewe. Ubwo ni ubusutwa. Ba pastor, ngitondera babawe. Pastor. Naberetswe. Pastor, missionary man. Aigadata, chedata we. Chedata we, aigadata. Hey, uneba murasha. Kamurasa ni sotoze mu izina rya Yesu. Hallelujah. It's possible. Bishoboka. Can't be you. Nashoka kuba ari wowe. It's me. Ni jewe. Hallelujah. Pastor. Hey. 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 Pastor. Biabarashe
yabanje Bibiliya uwabanje Imana ubura uko wamugira mureke yabarasha mu izina rya Yesu. Your cousin Judge ain't gonna help you now. Mubyara wasinze ko nibi yabigufashamo. Wa mugabo rero baragiye baramufunga. Sheriff yagasa nk'umugabo. Nta wundi muntu yabonye ko kubarwa muri uyu mujyi wigeze abaho. Uyu mugabo wari ubayeho. Uyu mugabo kuko yari umugabo barakwereka yaraje chef ko yakaje dore kaza kobwo rwose ngamukura ngamba wakuze muri uyu mujyi. Byishimo bwari bwose. Cunga neza motari yararimo muri uyu mujyi yagombaga kuvamo usaka vamo basijya amahoro nicyo cyari icyambere motari yavuyemo filime yitwa Missionary Man kuko yakavuyemo ibyishimo bwari bwose bari batangiye kumwishimira bari bamaze kumwishimira n'umwe mu bantu batumye rero afatwa yarongeye asubira aho yavuye yageze mu mujyi wari warangiritse yebaza abantu bashoboraga kongera guhumeka bakumva ko nta muntu uzongera kubakanga ibyikango byari bivuyeho uko byakavuyeho bakekaga ko byibuze umuntu yakongera kwishyira akizana. Pasiteri yaratashe uko yagiye nigwaza agaruka pasiteri nuko yaciyeho yabagiye mu kigabo ati ni jyewe kivuga kiti ni ibishoboka yacyanditse ko byose bishoboka nuko yagiye pasiteri uko yaje ni nako yasubiyeyo nuko bigenze ni nuko kagenze. Filime yitwaga Missionary Man mwakoze kuza murabe yavaga muri the One Video Library Vision Empire Video